Milarte News tirchin tu te inlo chaem Rihanna nun hluya thil thleng to tuna hian arun ir chuak le meka hei hi kumsang ni som patni dai to a Oprah nen an interview na kha Oprah hian a podcast sa ati chwale wangani hei wang hian fans tam tak chuan Chris Brown nen anin kara thu thar a omle ta emo anlo ti man hialani Milarte News la subscribe lo te khan milo subscribe ve ke ula notification bell kha metin ola da ke bokla ti chuan upload tharapiang ilo en nga zung thaidon nia kumsang ni som ni hi zong kumdanglam tak zong ani e shipuileng wangin kan boy ema heti lai hian Milarte po in chanchin danglam tak neyin engthil danglam nge lo thleng le ang ti in kan thlir thup mai zong ani hi hei wang te hi nge ni he thil thleng hi mi makti po a hlo wak lo zok hiala kumsang ni som patni a Oprah ta on network ka Rihanna interview na Chris Brown ahmangai na chungchang vel asoi chuana kha tun September ni khat sang ni som ni khan Oprah podcast Super Sola ti chwale ania he podcast episode chung hian Oprah hian Rihanna teram Barbados atoa an pani hian ril taka ti in chung ko chungchang a career le milar ani na chungchang ti an soidu na ni mase he interview a thil thenglang sar ta ber chu Rihanna in abial pahlui Chris Brown chungchanga aril ruput mangdik tak asoi chwana le tuna andin mun kan soime khi ani kan pani in kanin rington le to a kanin manga ivevea kanin manga ireng bokang he thil hi kan thak danglam vengai lawang hetiang hi manga ina khura elut ve to ni chuan ti tople mai thayani lo ti in Rihanna hian soya nima sela fans tam tak ten hei hi kumsang ni som patnia Oprah nen an interview tum Oprah next chapter ami che kha ani ti an she chuak ngal fatani mitam takin Oprah podcast episode hi an ngai tha a he tongkam hi Rihanna in kumriat kalta a asoi che kha ani ti achiang hle tun nai ami ni lovin news outlet chen khat TMZ le page 6 te chuan hemi chungchang hi athare moti in chanchin thar angin an lo puang mana mase tuna hian TMZ te chuan an pai le to ani he interview na hlui kumriat kalta ami podcast episode thara ti chu ani wang hian fans tam takte an hoi ha yin an thinrim hle a user pakhat chuan thinrim tak main Twitter lama a thinrim na a au chwa puya Rihanna interview kumriat kalta ami aman chanchu a podcast ti lara tumwangani atia a thinrim na hi asya thiampui om khop mai user dangin ti hiana tuita Rihanna hian kumriat kalta khan asoida ito TMZ emo Oprah te hi kati thei thaklo a chanchu inti lar antum na wang mai ani ative bok midang pakhat chuan anu is a thak zok Oprah hian a podcast ati chuak ve chi a ashoti larnan hian poisa mi a pm ti zo chi ani ti in atuit ve bok Rihanna hian Chris Brown nen anin kara boina thengte ankal san to thu asoya Oprah nen an interview nu kumthuma Rihanna hian Vanity Fair ti nena chan tha po ani to lem lo thu asoi kha fans te chuan an la sherangin rin om Rihanna hian kathi thlengin ka mangayang ti in soima se hetiang hian asoi le tho chan kan ni lo ma se mel ma po kan ni chuang lo tuna hian inzom na soitur po kan nei lem lo atia tin Chris hi ven himadu zia thu soibokin ma se anin karbo ruak siam that ero atum lo thu asoibokani antana chaber tur idu sakang ma se anti swalte isha tira annu na thil thalote ishila chuti chungchuan atani omrengang ti ishil po in ani chona ngai saklo tel telang che a chan chu athil pek tur chekha iphu lawani ti in shia ani ti in asoyani Rihanna hian inzom na avon tlat chu a fans rin om tak tenena an inzom na hi ani kumsang ni som patni interview a mitam takin an mu mai chu Rihanna hian fans te inzom na tha angai poimo sia asoi kha ania a chan chu itor angkha antwar ve tho ati ani a fans ten sia se enge adu tia an zo na chu Rihanna hian a thinlung chung ril takin a chang ti asyata keima hi kafam kimbik lawani ti sia se kadu chung kafam kim lo na chu sia se kadu tia soyin hengming than na le larna ina kentel abul chen na fu lo hi ka hlau tlat leya tanga kang sang thailo tur ang berin ka om tlata ka fans tenen intukta nga om kadu fans an ni awangin an ma ni aya sanga om kadu lawa an jinga mi kanilawa kan jinga mi po an ni heklo misang vek kan nia ti tur sang cheu kan nei atiani thil magdang pakhat le o tun tai maya khan voi khatma kan la mu ngai lo music video Kanye West le Taiga te tho dun na hla filmi chu ali kauta heta hian Kylie Jenner hi Kim Kardashian englo akapachangin aron chhuakani tinge hetiang hian anti charity in zona ilong nei mai thaya soichang dewang
Kanye West hian a fans te nena music thar ti chuak tur angin thatam liam ta achang khan alawin soito a topa Taiga nen anin kopna music video filmi internet lama ali kautani ti fans ten an shatin mak anti hle ani he la hi la thar ero ani lem lawa kumthum liam ta sangni som pasari khan ti chwa ani dai to a ma se a music video ero hi chu ti chwa alani ngai lo thung he music video dang dai tak wang hian fans ti chuan zo na chen khat an nei ngal reng ani he music video a hian an sam ti buang vekin Kim Kardashian West le Kylie Jenner te anin lana casual lingerie an have ve an unaup ni hian check ta zoi kara monster trucks tlan kwal ve kara an langduna a video to pa hian Kim ke hian Kylie Jenner hi ashing chuak don ni om takin Kylie hi Kim englo a kap kara changin aron chuakani Kim ke in Kylie Jenner ashing chuak hian omzia na yem chuizaw le dewang o he music video director hi Eli Russell Linnetz ania ani hian Kanye music video dang patni famous le Faith Tepo alo director bokani Eli soidanin hemi chungchang hi midang te makti turatan chawati annilawa he music video leak out nu hian he video hi kumthum kalta a ama direct ani thu asoyani news te na asoidanin Kim ke kapkara changa Kylie Jenner lo chuak hi aron lar chhuana entina ani ati tihiana soi Kim ke kapkara changin Kylie lo chuak lai om entira tumber chu Kim ke om lo hian Kylie Jenner a om theilo ti na ani atia tin effects le he music video asiam nana dollar makta doi khatzet an sen na hi mishing le machine khosadun mitha chunga siam ani thu asoibok mishing siam chwa khol le mishing siam chwa tho meiche malam hun indona mwala an chitlalai ani atibok he music video hi kumsang ni som pasari khan shoot alone to a mitam takin release ani lo na chan an she chak hle hemi chungchang hi elai hian asoi chuak boka he video hi thanga chuang shot ani ma se ti chu ani lo na chan chu Kylie le Taiga anin chenwangani ati fans tam tak te chuan an la sherenganga Kylie le Taiga te April sangni som pasari khan anin chenani kha hemi nu loka tuna anaute pa Travis Scott nen Coachella party na anin tongani Taiga hian Kylie le achian te Hailey Baldwin le Bella Hadid te cholmanna Turks and Caicos afin ve a annuwa Kylie kumsom pako birthday lompuinan Maybach car thar dollar nuai ni man a present nge ani Kylie hi Taiga nen anin chen nuwa midanga apakai ol samboga heti hunlaya he music video ti chwalo hi atan chon thil thatakani Kim ke Kanye emo Kylie te hian he music video leak out chungchanga hian tuna chuan soi engma anla nei lem lawa hemi chungchang hi an soi chwa kherpo arin om lawani tunlai boruaka tu te po in social media shanga thalak lui herlumang o ti kanchin lai hian hetiang thil hlui loir chuak hi a om itive viau thawem Rihanna le Chris Brown te hi nile thut se ATM chuan Kylie le Taiga te po ingai dan te comment lama lo soivela o